بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد in pengajian na to harum ini biya na sin akin na to kari supat sin amuin into biya yung kawon na to mura-murahan abutan na to kababaan siya sin pag iyanon na to kari iyat to al-maddu al-asli at tawakan al-maddu tabi'i kababaan niya in al-maddu tabi'i ini mataod in unun niya bayan mataod in amin long ta kabakan na tuhalon sin Quran maddu al-maddu tabi'i nabiya yun marikita pa amuin maddul badal in harum ini in kataan sin mga mad amuin kawaun na to di na lumiureng ha dua harakah at niya dua harakat sadya inunun niya bayan in amin in lugay tabihayan dua harakat di siya pahabao except lang tahakaywanan mga basahan aun yan kaywanan basahan kawatara bihaon indiin pahabao nila sayan sa bangakato dua rayan dua ro harakat dayan na unin pagtawa kun ini maddul badal bangkitan niyo makita halon sin Quran atau hakalimat yan makita kau amuin hakalimat yaon kawakan mo rin doon aun hamzah bang sopa maaun din doon kakitaan mo aun hamzah pag ubos in sumuno ka niya huruf mad bang kau makita hakalimat yan al hamzah pag ubos in sumuno ka niya natin niya huruf mad uno na sadya nasabot na to kavi yaon pilain huruful mad ba to? Into huruf ini subay magtupan atawa kan nagtutup inamin barisin mga huruf na kaunarin kanya in alif in barisin na huruf na kaunarin kanya subay taas in waw subay dapan in ya ini subay baris na kaunarin kanya baba kuuno kita niyo makita ambok kalima halon sin Quran pag kita mo biyayan in kalimat yaon at tawakan in word yaon aun hamzah niya biya din na hamzayan biya ini aun hamzah niya pag ubos in sumuno kanya yan mad at niya huruf din ang mga hambok din ang mga huruful mad ini so pama di ako imiyan kanyo alif sadya di ako imiyan kanyo waw sadya at tawakan niya sa uno na dahing hauno ini dahing hato ini so pama kalima puasin hamzah yaon in sumuno kani alif nalaw mo yan in mad yan law mo maduno yan maddul badal so pama di lang taka mo paman biasin halam sin Quran ya bani Adam kita niyo ini hamzah hakalimat ini hamzah uring sumuno puasin hamzah ini mad harful mad uring harful mad din doon amunain alif din di may tatanatawag in harful alif harful mad muna in alif ini biya na sinaki barisun siya patay in barisin huruf na kaunarin kanya baris taas nabiya yallo mo mad uno yan mad badal may itong natawag na to mad badal pasalan aun kita tarayin doon
Hamza, in sumuno kanya uno yan. Atin niya, long ta huruf mad. Oo. Na. So, pamakun isab. Long ta bihayan, Hamza. Uno ini. Bunal, bang mo aturun uno yan. Alif. Aturun mo yan, alif. Sa bangko yan barisan, nakaingatan mo, inyaun uno. Hamza. Mahiyad to. Sabab, in alif, pagtawahon na to, bunal bihayan, indag mo si alif yan. O, sa sumagaw, wayro ka in barisin alif, marayin kang barisun sa jayan, patay. Nabiya yung barisan ko, damma, dapan. Bimana, gets mo magtuy, in inilang mo, ono siya ni Hamzatul Wasl ini. O, nabiya yun, Hamza. Pag-usin sumunod kanya, harful mad, long tawaw, biya ini. Hamza, unin pangilan mo, in biya ini, amuin biya ang mga unaway ni, biya ini, goodless biya ini, pahawa, pag-ubusyad to, lang ta, unin pangilan mo, inyaon, mapinig mo, Hamza at tawakan alif siya, uno. Asab ha, pagbaris. In barisin alif, kapag balik-balikan ko, hapangadyan na to, wayro ka ing taymaon, at tawakan, wayro ka ing barisin alif, malingkan, amurain, uno yan. Amurain? Ha? Patay. Bang sa upama, aon kakitaan ta, bang sa upama, aon kakitaan ta, long tabihayan, amuin, harag mo si alif bihini, sumagawa, harag mo si alif bihini, sumagawa, aon baris niya, bukon siya patay, dapan na ka, baris taas na ka, baris baba na ka, law mo yan, inyan, uno yan, Hamzah. Kaya yan, di parawar hindi nakatinin pantamok maastan to. Oh. Nabiyasin ini. So, pamanagbasa na kita niyo Quran. Pagkita na to biya ini, Hamzah in sumuno kanya, hambukin hamang huruful mad. Na uno, bangkita ni maasu, uno lang mo yung mga kuwan ini, intawagay ni, mad uno ini. Maddul badal. Maddul badal. Hati niya may ta, law mo, Hamzah, in sumuno kanya, harful mad. Adakal ang mga suwok mo. Law niya, nagbasa ako Quran. Sa kaliaon kita ako lang niya tuwan, uno lang ko yung kita mo yan. Bukod na makabuka. In kita ko sabi, tuduga hindi yung sinsiyabot mo yan. Aun di tulong niya, nakauna lang niya, inuno yaon. In mad. Nakauna inuno. In mad, pag-ubusyad to. Yan pa, di matong inuno. In Hamzah. Biya sinuno yan. So, pamalong niya. So, pamabay niya. Naam. Idha sama. Kita niyo, ayan ha. Uno ini. Alif. Amun ini, alif. Oh, long ta sa pamabutangan ko na dyan ha. Alif, inakaw na rin kaniya, barison yan. Taas. Sari di, uno ini. Mad ini. Napag-ubusin sumunod kaniya uno. Hamzah. Na yung pangasuho. Uno yan, kanganan pa yan, maddul badal at tawakan di na. May tadi, pasalan, in amin biya piyangadji ta maddul badal, suway in makauna uno yan. Hamzah, mahuli ang para kuman sumuno in harful mad. Bang sa upama aun bihay ni kakitaan ta, mataod di sa halaw sin Quran, makauna in mad, pag-us yan pa sumuno in Hamzah, bima na bukon na siyan maddul badal. Aulong niya tuan nga niya yan na ahon sa steady na kao. Kahon tarasan. Oo. Na. Kaya tiyan niya? Na. Mataod sa yan. So, pama, ya ayuhallazina amanu. Amanu. Nakita niyo. Ha kalimat yan, aun Hamzah niya, insumuno ka niya, ano yaon?
Mad. Oo. Mad. Na amanu. Na uno yan in pagtawagan madul badal. Yan. So pamakuno biya sinini. Basahan niyo kuno. Al-Qur'anu. Nalaw mo unin mad amun ini. Badal may takaw na kayan mad badal ini. Pasalalaw mo aun hamza yaun. Pagusin simuno puas niya yaun harful mad. Nalaw mo yan in basahan ka na yan ay in mad yan law mo ingan na yan maddul badal. Kaya tiyan? Na. Matawad sa yan. So pamakuno imana. Basahan niyo. Imana. Uno ni sabing kita tarendi. Hamza. In sumunod kanya uno yaon. Harful mad. Unin harful mad din. Nun amunin niya. Na in pangasura hindi amun ini. Unin nga sin mad yan. Maddol badal. Na ini amin ma. Maddut tabi'i. Atau akan maddul asli. Kita niya. Ima. Pagus demikian. Na. Uno yan. Biya dahat to. Maddut tabi'i. At-tabi'i. Bukan siya maddut tabi'i. Naduwa niya to. Maddut tabi'i. Atau maddul asli. Na. Kaya tiyan nyo na yan? Na aun ha pangadji kaibanan long nila may talong niya kayanganan in mad ini maddul badal. Oo. Inati sim badal ini, badal law niya ganti. Ganti. Oo. In badal hati niya ganti. Na may taayat tulong tabi ang mga kayanganan siya, badal. Oo. Mad ganti. Mad badal. Hakaibanan, hapangadji, amin ha bahasa Arab, amin ha ilmu sarf. Hakaibanan, na biutangan nila yan bi ang mga sabab, bang unuin hangkan. Sumagawa, bukon day sab ingkatan kakitaan na to, bukon day sab ingkatan kakitaan na to, inialaw niya, miyagad si hauno ini, haamin long ta, uno ini, amin bi ang mga kaida, yan bukon. Biyan na sin kaina, biyan na sin mga ini, kita niyo, Suratul Ma'un. Kita niyo kuno. Yura. Now, ini mapangadji, mabot taray ni insyaallah. Mabot na turay ni katan insyaallah taala biiznillahi maula tabaraka wa taala. Yura una. Ini dua. Aun dua mad ini. Nagbak. Kita niyo, unin ini. Di amun ini. Uno, mad. Mad ini ya. Mad. Unin simunok kanya. Hamzah. Na yadto wa nasa ding uno na to. Wa nasa ding piangadyan na to. Pasalan ning piangadyan na to suway makaunin hamzah ang pauno. Ang pamad. Napag-uusi sab. Inini unin sabi ni Hamzah. Unin sumunok kanya sab. Harful mad. Na. Nara hindi, amun ini, hindi, mahukom na to, ini ni Madon sabi ni. Amun ini yang kau, yura, una. Yan amun, ini, amun, una. Amun ini, uning pagtawagkan, madol, badal. Maita, di matongin Hamzah, pag-usi ang pasyasyon ang sin huruf, mad. Kaya't iyan. Nabi ayaw, biya na sinaki, bukon di sabing katan, di tari sab maiyan, long niya, kataan sin bihay ni na mapaagad ta kaida yan bukon day sab. Sumagawa, tialilan hati niya liawagan sabab sin mga kaiban nga ulama may talong niya
kaya nga nan maddul badal. Ha ilmu sarf, kaya nga nan long ni maddul badal, may ta, pasal long ni nagbak in dua, hamzah. Nagbak in dua, hamzah. In hamzah hikarwa yaong baris patay. Ha mga Arab, bang magbak na in dua hamzah yan, ampa in hamzah hikarwa yan, baris patay, pagpindahan nila in hamzah hikarwa yan, pindahon nila pakain, paharful mad. Pindahon nila paharful mad. Inini tumtuman ini. May talong na tuan tumtuman na mo. Pasalan dumatong da in waktu pangadjian na to. Aun datod halon sin Quran. Lain-lain. Bang mo turi katumtuman in pangadjian niya to amun explain ko biya yaw nini. Na lang ko basa ko no. Basa ko no, amun ini, basa, ini sa dalong ko, basa. Di mo yan mabasa. At tawakan baha, mabasa mo sa sumagaw, habasahan no, biyasin pagkaviyaksan. Ay kauhati, aun basahan ka niya yaon, suway mo katumtuman, ino na to, amun explain ko biyaon. Na, dungungan nyo ha? May takyanganan maddul badal, laong sin mga ulama o sarfiyin, pasalan, nagbakin dua hamzah. Nagbakin dua hamzah. In hamzah hikarwa yaun, baris patay. In hamzah hikarwa baris patay. Nabang sa pama in mga Arab, magbakin dua hamzah, ampa in hamzah hikarwa baris patay, pindahon siya pakain. Pahuruful mad. Pindahon siya pahuruful mad. Nahangkanda yaun, in basahan na to, bihayaun. Na, bihay ni, bihasin ni. Long ta, biasin kain na. Biyay ni, ingkarya sa linya. Halong sin Quran, biwutang-butangan sa ambiyan na. Sa buko niya baris ha. Inya amon biyay ni biyay ni halong sin Quran yan. Kaya wa siya deng ha, sin sad. Abiyan san, abiyan. So, kaya wa siya nga kalimat silatun. Amun sadya sin huruf sadyaon, amun na yung biyutang mari. Di maana, inyaon hamzat uno siya yun, hamzatul wasl. Nakita niyo ba? Kita niyo. Ini, uning barisin ini. Ini, imbaris niya ini, hakarya sa linya, bangyan wala biwutangan baris, biarin ba alam mo yung kaingat ko. Ini, magdepende habaris si katu. Bang sa pa may hibaris si katu yung dapan, inhibaris tara hindi uno. Dapan. Kita niyo? Isa, dua, tu. Ini katu huruf yung uno baris niya. Dapan. Na unhibutang tara hindi. Dapan. Sa mga pangadji grammar, ang mga English lang niya, bang inyaon in kalimat yon verb. Bukun siya noun. At inibang siya fi'il, bukun siya isim. Na, inshallah ba? Kuha na sadya ka mo ini. Dungdung na sadya ka mo, kahatian nyo rasan. Oo. Tidak siya magdukoy ilong ta. Na, inshallah ta'ala. Maluhay na ba yan, inshallah ta'ala. Nakita niyo, basaw na to kuno. Biyarin pagbasa na to ini, kita niyo, kita niyo, ini ni uno ini, Hamzah. Ini sabi ni. Ayaw ta hamza biutang si hatasin union. Wow. Nakita niyo ha? Natakakuan takaun ini. Betaka bugat-bugat siya mato. Betaka bugat-bugat siya mato. Nagbakman in dua hamza. Kita niyo hamza. Nagbakin dua hamza. In hamza hikaro yung uning baris niya. Patay. Naroon hawak to yan. In hamza yaun. Pindahon siya pakain. Paharful mad. Oo, pindahon siya pahuruf mad. Naunin huruf mad yaon, pilang taod niya? 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Nabiyayaon, pagkalong tain aming kaida, suway pindahon in hamsa yaon pa mad, in pangasura hindi. Mad unin hibutang ta.
Mad unuin hipindata. Unuin mad, halaw sintu ini, unin higanti ta maun. Amun hamza ini unuin higanti ta. Kamu kuno. May tawaw. Hati niya, kita niwa, unin barisin hamza panagnan. Damma, dapan. Na unuin huruf hisab, amin huruf sin mad, amin tumup kanwaw ini, ay kan damma ini. Hiwaw. Di mo ikabutang hi alif. Di mo kay ikabutang isiyo. Iya. Pasalan, bang mo yung biyutang hiya na nalarak na yung bahasa Arab. Na yun ang natawsug. Oo. May ta, kita ba? Uy, tu. Na, kita ba? Uy, tu. Uy na. Na yun ang naway na, nadugay na. So, iban in halon sin Quran, biyayaon, hapag sulat, asal yan kiyukwan, alhamdulillah, biyaon, kita ni Wain Hamza, biyutang hauno yan. Hababaw sinwaw. Bimana, in amin Hamza ini, pindahon ta siya, pahuruf uno yaon. Amin mad, amunain, wow. Nabiyan nindagbus niya. Basa niyo. Utu. Nang kwan niya, inuno ba yan? Luhay niya ba sound? Utu. Nabang kau makita Hamza, in sumuno ka ni harful mad, unin basa niya yan, ay unin mad yan, maddul badal. Kaya tiyan? Na. Biyan. Kita niyo. Basa niyo. Mana. Na. Nabi ayaon, nagbakin dua hamza. In hamza hikarwa barisun sa biyaon. Patay. Naray nga sa abiyan, in kaida, banglong nga magbarik in dua hamza. Ampa in hamza hikarwa yung baris patay, pindahon tanay sa inuno ini. In hamza ini pakain. Paharful mad. Oo. Pindahon ta siya paharful mad. Na yung pangasurain doon, uno'y sab'im mad, halaw sinto ini, uno'y sab'im bi ang mga hibong iganti tahahamza ini. Uno, wow. Atawakan alif. Na, hati niya, suway uno. Ya, may ta, pasalan amoy matupan siyo. Baris baba. Na, uno na yung pagbasa tabi ayaon. May nang na, imana. Kaya tihan? Ba't bang yan wow in biyutang mo? Bukon na tausog, yakan na isab. Ho, na pitukiw. Allahu Akbar. Na bang haba sa Arab, biya ini, matup kan habaris baba, ya uno yan. Amunain, uno ini, ya. Lamu, imana. Nangkanda, bang kau makita, Hamza, in sumuno kanya huruf din hamang huruful mad, law mo maddol, ano yan? Maddol badal. Masawa na? Makuan na sa maluhay rasa, maluhay. Maluhay yan. Sa tumtuman yung sadya, paghinang tayan ha? Amun ini, tumtuman yung sadya ha? Pasal dumatong tuurin waktu, inshallah ta'ala, magbalik dayan. Aun to halaw sin Quran, na ba't nila mo kay nga, biyat tuwati amuyaw hinang mo, biyalaw mo. Dumatong dayan. Na, way na. Bangway na, lumaton kita pahikarwa. Nam. Ano yan? Luwa ka na. Hantakin mo. Nam. Inhikatu ini, amin kawaon na to, ikatu may takita na kaya na ikatu, pasalaning panagnan amin maddot tabi'i. Makajay sabianun ta, amin madhikarwa, amuin agad siya, hababaan sin maddot tabi'i. Mataod day sa halon sin Quran. In baskuan, ubos na? Alhamdulillah. Nagkansub na. Biyaya unisab, di hindi mataoding kaiwanan magbasa, Masya Allah Ta'ala. Mataoding kaiwanan, di hindi iamuin mga magpakawas sa biya bukun amu. Na pilay ni Kwan. Inamuin kawaon na to biyayaon. Imaddot tabi, pila haraka. Dua. Imaddul badal, dua raisab. Sambil maddul iwad. Pila raisab? Dua raisab. Biyayaon, wala pa kita nyo nakauno yan.
Wala pa kita niyo nakaiig. Tumtumun na to, in mga mad, amin, kuanong tabiyaon, amin, sabuton tabiyaon, mga mad pila harakat sa dayan? 2. Tumtuman niyo, magbasa ka o Quran, halaw sin sambahayang iman, hagwa sin sambahayang, di mo makajari paunhon, palabihon ding ha? 2. Na. In kain na hati, bayat ta kamo ang mga amon maddul badal kain na. Aun ada kalaon biya mga karukan ni magbasa. Biya sa bukon basahan na to. Ha? Bukon basahan na to. Nasa ara kala sa aun yan inang in Quran yan aun yan hang pubasahan. Aun yan hang pubasahan. Na biya ka to ini bang kulang-kulang daong nak tumainunutod. Ang pamainunutod pasalan in kaya sa kupanta iban in amunin kaya mulatanta amunin basahan pagkabiyaksan na to. So pamabiya si mga Maliki yaumiddin. Sa uwi raw ako nakapangadisin mga basan duway-way. Hamuin ha kaunway ni. Hamuin ha kapamahil-pahil ko na wala ako nakaswat. Subhanallah. Sana tulong ko na pangadji ko niya to. Na, aun kay banan magbasa, bukon Maliki yaumiddin sa Maliki yaumiddin. Na pag-usaw sa pagkaroon na tulong niya, wadduhi, wal-layli idha saji. Aun saya na mga bihayan. Na. Bihayaon, aun waktu, bangakato, madun ba ini? Madul badal, pila harakat ini? 2. Nahakay kayo ba ng basahan ang Imam Warsh, ini ni, mahaba ini. 1. Ya ayyuhalladina amanu. Na, paunhon nila yan, pahabaon nila. Ada kala makarug ka mo alalong mo narong. Sa ara kala ini at tubasahan sino ini. Sa bang marikato, na pila harakat na yan? 2 harakat na. Kaya tiyan? Na mari kita pamaddul iwad. Ini ni hasuratun naba mataud-tud. Aun saan ammayata sa alon yan? Mataud-tud. Unin hati sin maddul iwad. In maddul iwad, siya na in mad, hawak to sadya humundong. Hawak to sadya ka humundong. Aun yan, halong sin siyam, bahagian sin mad, halong sin siyam, in mad yan siyam da. Bang inbiya kakitan niyo sa amon siulat ko rin di, maitong mo tuhang po, pasal inhang buok na bakit siya nagdua. Sa intaod niya, in mad yan, intaod niya pilara, siyam. Nabiyaon, in katan, in mga bahagian sin madyat to, aun mad, suway humundong. Aun isab mad, suway continue. Aun isab mad, nagsisibo da. Humundong ko, iwan sindi ka humundong, aun da mad niya. Unin hambok din ang mga napangadyan na to, amin suway kaw, ay misan kaw ri humundong, continue at tawakan, misan humundong kaw at tawakan di ka humundong, butangan mo ramad, amo na maddo, at-tabi'i. Naam, atau al-maddul asli. Hikamaruan niya, amun nakawa natin karawayad to, amun maddul badal. Inyad to, continue ka, simpagbasa mo iban humundong kaw, so pama, kita niya, doon niya, ya ayyuhalladina amanuttaqullah, amanu. Biutangan ko ramad. Umundong ako amanu, ya ayyuhalladina amanu. In hamza ya biutangan ko rauno, mad. In bihayaw ni sab. In bihayaw in mad ini, siya na in mad, hawak to sadya humundong. Bimana, bang so pama in kalimat yaon, bukun di ka humundong ha kalimat yaon. Aun para doon kabakan mo mad at tawakan wayna. Bima na suway sadya hawak to umuno yan. Humundong. Hawak to humundong sadya ha 2 baris taas. Siya na imad hawak to humundong ha uno ha 2 baris taas. Kita nin Arab. In Arab in sila di sila magkuhan, di sila maghundong ha mga amin lang tataka baris. Imaksud ko taka baris ini, amin mga
biya amun biya mga basahon nila pawain biya haruhulan niya di hati niya akarya sa niya pagbarisan nila patay. Oo, pagbarisan nila patay. Kita niyo ha? So pama. Narindi, kita niya? Kita ni mga baris yan. Ini ni ghafurun. Bangko continue, imbasa mo yun no na. Ghafurun. Nabang sa pamahumundong na? Inra yaon kaya barisan na uno yaon. Patay. Name niya nakaw, ghafur. Hati niya kaya barisan na uno, inra yaon hawak to kahimundong. Patay. Ini ni sa baris baba. Ini ni baris baba. Bangkaw humundong, biya dahat to. Inrayaw barisan mo rin sa punian. Patay. Ghafur. Malainkan. Dayin dii. Dayin dii, bangkaw himundong. Bangkaw himundong hangkan di sab kiyanganan law ni Maddul Iwad. Ini ni damikyan, ini Iwad, ini ganti di sab. In dayin dii, in amin dua baris yaon, inamin bialaw niya noon, biyayaon, pindahon siya pa alif. Pindahon siya pa kain? Pa alif. Nabang kahumundong, pindahon mo yung pa alif. In karya sa linya biyay niya kita na, ghafuran. How no rin doon ni mad din di? Aun din ni mad? Doon kanyo kuno. Ghafuran. Aun dito mad. Amun ran. Aun dito. Why? Yato bang kyuntin yung pagbasa? Kita ba? Ghafurar rahima. Kita niya. Continue ko ha. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Inra ini. Aun mad niya, way. Way. Sumagawa. Bang ako humundong na. Kita niyo. Siya na imad. Hawak to humundong. Humundong hauno yaon. Hadua baris. Taas. Umundong ka ha dua baris taas, in dua baris yaon, atawakan in nun yaon, amun kafuran, pindahon siya pa alif. Unin natin siyang pindahon pa alif, biyayin din maksud niya. Kita niyo, umundong ka, ghafura, na, bang kahumundong yan, alif na yato. Kita niyo ha, ghafura, dahin doon, aun nakiarukan na tuon yaon. Mad. Ghafura. Dahil di. Rahima. Na. Aw namad karungan na to. May tayo to. Nakarug na kita ni mad. Sabab imuno na kita niyo. Himundong na kita niyo. Amo yan yung pagtawagon maddul iwad. Na. Alam sin kubiyasin mga suraton na ba? Na. Mataod sa yan. Na sa sumagawa, inisway kita makamaya. Biadi indagbos niya. Muna-muna, kita niyo yung haruhulan niya. Imuan kita sa mari. Basa niyo. Shakura. Dahil hindi taban, bang bihin na, bang kita ni humundong na may nang nabihay ni. Yan dahalong sin Quran. Sa di na ito pagpapasun, di ito pagpapasun, sisulat nabiyan da siya. Sa bang kita ni humundong na may nang na, alif na, Shakura, Ghafura, atawa kanuno pa. Rahima. Okay na. Nabiyayaon, kita nin haruhulan yan. Unin baris ay unin huruf haruhulan yan. Unin ni. Alif. Ati niya mad, yaon na. Ini ni damikian, alif. Ini ni uno pa. Alif. Impangasu. Aun pa huruf kita mo puasin yaon, on pa. Kita nyo kuno, on pa. Biaway na, matarang na. Na. In problema sin kaibanan magbabasa. In kaibanan ha.
bukol sa kataan, kaibanan. Aul kaibanan, pagbutangan nila, haruhulan, Hamzah. Biadin, Syakura, Ghafura, Rahima. Hati niya, biutangan nila haruhulan yan, ano yan? Hamzah. Nahangkan da bang kau amin biya mga humundong, suway ini aun way Hamzah. In ra yaun in ini in mimini suway mu kuano sadya biya soft matuyan pahaba-haba mo sadya. So pamta Syakura ra rahima ghafura bukun man ko humundong Syakura Ghafura, Rahima. Sa kaulo lang, auno niya na ito. Aun Hamzah niya. Masawa na? Na. Inhi kamaruan niya, pila harakat ini. Wala pa kita yung nakaiig. In maddul iwad, in maddul badal, agad siya pamaddut tabi ay pila harakat? Dua. In kaiwanan yan, kaiwanan, mag-iimam. Ang kanda kamaya kamong imam. Aun kahiwanan yan, kahiwanan ni Sabyan na pagkabistuhan tayan. Bang inimam mabaya na rumuko, magpahatihan na uno niya. Adyamaan niya. Oo. Magpahatihan. Biya rin yung pagpahati niya. Biya ini. So pama, example sadya. Innahu kana tawwaba. Bimana, lalong sinja maalaw ni rumuko na yaon. Oh, tawaba. Allahu Akbar. Aun sayan, pakaroon niya matkawiyan. Sambil, inamin yato, makahaba-haba inuno niya to. Inamin biya mga pagmad niya. Tawaba na ini sibu da halom kau sambayang iban hawa sambayang pila harakat na yaon. Dua, na minsan kayo sabi mabaya na rumuko na way na yad tuwi ang mga agad inamin unaway ni. Amin lang magpahati kaong supama. Innahu kana tawaba. Tawaba. Ba. Bukod na tawaba. Inda ninyo, basta o magbasa Quran, biya ini sa pamasadya, biya. Alam mo, tawaba. Atawa, rahima. Pihaba, biya, alam mo, nakauno na to. Nakaliw na rin haon ini. Deng amin kwan niya. Deng amin timbangan niya. Na, atawa kanjang kaan niya. Na mahuli, na pabangan ta na, biya, simod ni Nuak to. Bangin yun na kato. Oh. Na kita niyo in mga upamahan amin biyutang ko ini unin na observe niyo rin di amun haruhulan niya uno. Amun mga example yan, amun biya mga piyagkakuan ko, piyagkasulat ko yan, unin huruf amun haruhulan niya. Dua baris man ang buka, dua baris naman ini. Amun ini, unin ini. Mad, alif. Dua baris, pabuhos mad, alif. Biat, tumang kita ni humundong sa jesa ba? Kita Syakura. Mahinang dahambok na kumanin baris yaon. Alif na ba siya lang ta? Syakura. Rahima. Na ada kala sadya. Magbasa ko biyan Quran, nakita ko halon sin Quran, bihayan. Nakita ko halon sin Quran, bihayan Ano ini? Kita niyo. Ay, biya lang mula lain ini. Biya ingkatan sin piyagkawakan na to, auno niya yaon. Aun alif. Na humundong ako lang mo, ha alif, Syakura, Rahima. Ini ni, so pa mahumunong ako. Biya din ba ini? Atawa Sawabing kitan sinamun kaya kwanan takyaun hambay ni.
Piyag kalabayan, taon alif. Hindi ibiya, di ini sabi ni. Dua baris de sab. Siya na lang ni imad, hawak tu, humundong harwa baris taas. Hadua baris taas. In dua baris siya pindahon siya kapakain, paalif. Bangko mundong tawaba, radiya. Nabiyayaon, way alif. Biya din yung paghundong kanini. Na, in ini, agad da siya ni Mari. Tungtuman niyo. In ini, agad da siya Mari. Bangko mundong, wa anzalna minas samai hatin niya kita niya bima na aun daun niya on madun na siya on maddul iwad aun da yaun nini aun alif sumaka wala sadya yan siulatin alif yan sawab hakaida habahasa Arab long tabang saupama makapautin hamzah hautin dua alif biyay hati niya in alif hambuk yan amun yari di na unuhon yan di na pagsulat bang in hamzah makapaut harwa dua alif in alif amun haruhulan yaon di na yaon isulat kaya tiha hangkan din way nakakitaan na tura hindi uno yan alif na so pama biya ini basahan niyo ko no na parayaw niyo man narakala makayang kau insya insya bang kau mundong bimana aun da yaun unun niya aun da alif na yaun sa may tayon wala siulat sabab hakaida niya bang magkapaut in hamzah dua alif yaun in alif karwa yaun di ni paguno yaun ipagsulat dahil nga sa obyan agad siya pakain pamaddul iwad nabang ko magbasa insya'a ayaw sadya insya'a damikyan imyan kau insya naduga ingat to nabang kau nakayan insya nasaniya na Allah alamaniya na lang sinma kamanakan naray insya'a na in last niya rin doon aun sadya dua baris aun din doon halaw sin Quran mga kalima dua baris tayo sabihay ni pagkarakan na to sa di siya pindahon pakain paalif aun ini exempted din ini di ini ayaw mo pasinguray sabiyasin ini kuno bang saupama in kalimat yaun in kahinapusan niya taul marbuta amin tibulong saupama syajaratan kita niyo uning kaida amin definition na turen diha kuan na unuin ha maddul iwad siyana in mad hawak tu humundong okay himundong na kita humundong harwa uno dua baris taas in kain ayaon suway pindahon inuno in dua baris yaon pindahon pakain paalif bihayaon bang saupama in kahinapusan sin kalima yaon marbuta amun talaw niya nakukuan amun natitibulong bihayaon bang in kahinapusan niya biya ini na guwa siya deng hayad to di kawimyal syajarata di sa inta bihay ini inta amun tibulong biya ini bang kau humundong mahinang siya uno huruf ha syajarah mahinang siya uno yaon mahinang siya ha bangkaw kimuan bangkaw imun ba ini bangkaw amin himundong bukon law mo dyan nata
bukon sa sumagaw may tayaon may tadi na mapasiwo da hindi pasalan in kay na pusan niyaon baris ay hurufo niyaon ta na inta yaon bang kahumundong mahinang siyaw no ha nanin ko jannah ayo ko iman jannata sa jannah kaya tiyan niyo na kita ni wain ini ni kita wain luga Arabia makawa kita maniyo tiyo makawa sadyak ta maniyo tiyo habahasa Arab aun habahasa Arab kalima bang siya napindain baris niya mapindain maana niya aun sa habahasa Arab misan siya nagkapinda-pinda ng baris niya di siya mapindain kuan niya dain ha mga kalima habahasa Arab bang napindain baris niya napindain maana niya amunin ini na kita ni uning barisin jim din di taas jannah ulit sin jannah sulga na napindahon takuno pababa jinna nauno jin na napindahon takuno amun ini dapan junnah ulit sin junnah wiqaya taming janna jinna junnah duka nunun niya to imbaris haunin napinda imbaris niya di sadya jim Allahu Akbar na akahinapusan ito na mari ning pagpupun na mari tinya kamat na akahinapusan niya mabaya ko insert din di amun ini maduno al maddu at tabi'i ha mga kaibanan babasahan halon sin Quran bukon siya agad din ni maddul aywada bukon siya di nakita niyo ha suratud duha ha mau mo pagbasahon na to da. Kita niyo ba? Biyan sana. Madu niyo, maddu at tabi'i. Oh, pasal kita ni Vena. Mad alif baris ta na. Wadduha paghuhuso no. Wal layli idza saja kita ni unin haruhulan yaon alif na alif bimana in alif yaon in ini amun ha ini pahaba mo sadya bayan hinitun mo sadya kita niya wadduha ha wal layli idza saja ja na in kaywanan magbabasa biya diin biya sinagi ko kanyo amun dayin di pagbutangan nila uno yan Hamzah. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata neto taga uno Hamzah di bang unuin haruhulan yaon biasin alif ini pahaba sadya. Kita niyo ini ni jim. Ini tuha. Kita niyo wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nawala na ko min qala. Amo yatin suway na to jagahan. Na mahuli aw nakapin-kapin amo na maddo silati as-sughra. Sumagawa insyaallah wayra kwan niya misan next week na ito maddo sila sughra ay maddo sila nabaki nagduwa aw kubra aw nisab sughra na lilayan na tuman next week insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pe pagbarakat sin Allah ta'ala katutaniyo inamuin mga pagpangadji nato subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin